pojedine satnice otvaranja, a pre svega ovde kod nas u našoj kući Domu omladine. Jedna samo veliki čast, gde sam ispred koordinacije šeste po redu manifestacije Noć muzeja u Karlovcu, nego i kao domaćin ovde u Domu omladine, da kažem par reći, ali da otvorim jednu sjajnu izložbu koja mislim baš i odgovara senzibilitetu Doma omladine. Mister Južna, kako sam ja naučio da ga zovem, odnosno Dušana Duleta Ducakovića, sam upoznao, evo i to je interesantno, pre recimo 3 godine, kada smo kao praktični program prvo povedu Arsenal Festa, koji Dom omladine organizuje, kada da napravimo nešto što bi bilo interesantno da izvedemo u prostoru i odlučili smo se za grafite. U toj ekipi grafita vidimo ovde i neki ljudi koji su nam Gize, ili tako? Gize? Da, Gize, koji su nam dali preporuke, rekao, kaže, ima jedan mali Južan koji je opasno za te stvari i tako je započelo naše druženje. Osim što se kao tada svršio diplomat sa Filološko-umetničkog fakulteta, ovdje grafičkom dizajnu, bavio, da kažemo, vrlo interesantnim i urbanim vidom umetnosti grafitima. On ima nešto, ima i drugih interesovanja, pomenut ću nešto što bih nazvao jedan od retkih urbanih tatova u našem gradu. Čak i meni je ovako sad tu radio jedan tatu, ali on je pre svega jedan svestan umetnik. Na ovoj izložbi koju on nazvao Infuzija predstavlja njegovo viđenje vrlo interesantnih, kako bih rekao, tematskih momenata. Ovo je akril, tako? Ima i ulje. Akril sa malo ulja, sa presingom ulja. I smatram da je ovo jedan sjajan početak za našeg, da li smijem da kažem, šumatskog Dalija, koji će tek pokazati svoj talent u godinama koje su pred nama i koji će kao i mnogi njegove kolege ovde iz Kragujevca I ovde prisutne, naravno, i koji su zaista školovani umetnici na Filološko-umetničkom fakultetu, znači ne samo mesto ovde u Domu omladine, nego i na drugim lokacijama, ne samo u našem gradu, nego i u Srbiji i na Kraljevskom umetničkom slično. Proglašavam izložbu otvorenom, evo zamolit ću i Južna da kaže par reči. hvala vam svima što ste došli u velikom roju. Ne broju, nego roju, zato što umetnosti 2 i 2 nisu 4. Umetnička košnica, za davanje meda u umetničkoj košnici nije dovoljno jedna pčela, nego ceo taj roj. Umetnička scena u Srbiji trenutno je na aparatima, tako da je potrebna jedna infuzija. I mi ćemo ovakvim inicijativama, ja i nadam se moje kolege, da ćemo uticati na nju i borit ćemo se do konačne pobjede. Što se samih slika tiče, nije bitno to što njima ja mislim. Kada sam ih stvarao, nisam ih stvarao zbog izložbi, nego da bi sa sebe skinuo jedan teret. Bitno je da svaki posmatrač u njima oseti to što on želi i da ih vidi na neki svoj način. To je to. Hvala vam što ste došli.